Kani gadega Pati CTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Ka People's Democratic Front (PDF) ka badai ka wei nak seng san perthai ka badang Shukhasyan hangni ha jela Meghalaya hene kasngi ka khat riu tarik unai weng kala pen bana banadu la shai kasngi kata ka khat nyau tarik unai weng kan sedang bende ki phom sha ki tu ki kertong ki bathmu bania khon na kate ka party sha ka election jit nomi khmat ka ban salong hau snem uban wan ar hajar khat pra kani ka seng ha ka khat riu tarik unai weng lingba ka executive committee kala thau ru ka central executive committee bat layo ru ban pen scam ya borok kinokit kam jang kate committee ha kani ka juk asngi ha ka bau ba Ivan Lum Marbanyang ula syajit benlong kum chairman kat bau ba auspicious Elmo Plang kum secretary kani ka committee kala jeru ya ki saungot ki dikhot jang kate committee ki ba kentop yo ba Ibor El Nonglan uba Diption Ren Tathyang nang tau ba Romeo Pariat bar uba Dominic Shangpliang habai kren bikila pathai kubor ha ka office rekam ka badan Hanong Rim Hills uba Ivan Lumlang Marbanyang ulaya thu ba ka party kan sapelak ia ka thup beningkong jangki kertong tat hadu bandakut ubnai nok pra mentau senam paskam ya ka Central Election Committee the chairman ba Ivan Lumlang Marbanyang secretary ba auspicious Elmo Plang ki member ba Ibor El Nonglan ba Diption Ren Tathyang iba Romeo Pariat ba iba Dominic Shangpliang the samut kini ki member ingkat chairman ba secretary ba ka Central Election Committee lab scan taski kecuali por nagalian ka Central Election Committee kalau pendua banadu la syai kaski on sedang bandi yaki form segi candidate debat harbede robat ka list begini on plus candidate ila target ba kunum nur akan FTO banwan ini on plat yang fast list kaya cukup por nagalian ka Central Executive Committee ka persam banbu ikat tu kani kitong jongka People's Democratic Front waliya syakmat mar ngimyo ka manifesto melapan pendap expect bahado kot jong bra Desember ini apan pelaj ya ka manifesto jong parti